madume wa tsotlhe amogela dikgang tsa go tswa television tse di gasiwang ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga borone ke bidiwa kaelo sa bone mme ke na le ntebogang sebetlela mo go tsaya metshameko mo ditlhogong tse dikgang tsa rona banni ba Matsiloje ba le mo boitumelong ka motse wa bone o agelwa diofisi tsa sepodisi. Maranyane a bonwa le botlhokwa thata ka fefositse tlhabololo mo mafatsheng. Kgantshwane sa lefatshe leno le itsile Tebogo le Colin Kibinatsipi ba tsoga ba phadisana kwa kgaisanong ya Lausane Diamond Lake. Dumelang. Boeteledipele jwa Matsiloje bo lebogile puso thata go bo motse wa bone o akareditswe mo metseng e 20 le borobedi e tla agelwang diofisi tsa sepodisi tse dišwa. Banni ba re seo se tla thusa mo go lwantsheng botlhokatsebe jo bo diragalang mo metseng e mabapi segolo jang ka mabapi le molelwane wa bokoni botlhaba jwa lefatshe leno. Bethany Mando. Motse wa Matsiloje o samile molelwane wa Botswana le Zimbabwe o thorontshiwa ke borukhuthi segolo jang jo bo diragalang gareng ga mahatshe. Banni ba tlhalosa fa terata e kgaoganya mahatshe o mabedi e kgaolwa gangwe le gape go tudisiwa dithoto ka mehuta e se ka ga molao. Jaanong ba dumela fa ba tla re go hema phefo jaaka puso e ba akareditse gore le bone ba agelwe diofisi tse di tla nonotsang sepodisi sa Botswana go mekamekana le ditiro tsa borukhuthi. Ka go nye ya police stations le yone palo ya mapodisi le e tla oketsega gore thusa le go lwantsha borukhuthi yone e leng gore ra boitemogela mo kgaolong ya rona. Police a re bolo go e lopa kana borukhuthi mo Matsilo le bana ba dikwele tota ba mo teng ene ba senya mo ba senyang jana ha police ka go borukhuthi bo ka go tsaka kwana go turisiwa ga maokwane go tsa dipetrole tse e leng gore tsatsi le tsatsi ra bona go a diragala go kopana gape le borukhuthela ba re ka reng bo diragala mo molelwaneng bo e le gore bo tshenya thata. Superintendent Uteng Ngadla wa sepodisi sa Matsiloje a re dikago tseo di tla ka nako e ba mekamekaneng le go lwantsha borukhuthi jwa go ikepela go uta. Re tshwentse thata ke dikgang tsa illegal mining mo kgaolong ya rona e re temogela batswa kwa ba ba thagela mono ba epa gold mo kgaolong mo tikologong ya Matsiloje ka bophara. Mme dikgang tse le gore gape di a tshwenya mangame ke tsa bana ba ba tudisiwang ba banyenyane go tswa go lehatsheng la Zimbabwe ka ha re bua ka tabolotswe re bua in terms of resources, manpower gore re ta kgona go atolosa nnete wa rona go addressa dikgang tsa crime. E tla re ka la bothano wa beke eno rakonteraka a ba rolelwa setshase ha e leng gone go tla agiwa diofisi tsa sepodisi le matlo a boroko gore a simolole go ipaakanyetsa go tlisa dikatakata go simolola tlhabololo e tla hetolang selebego sa motse o le go tisa pabalesego mo morafeng. Bethany Mando, BTV News, Matsiloje. Boitumelo bo tsweletse gape ka ko lerala ko gore teng le gone ba solofetse go agelwa jalo diofisi tsa mapodisi. Banni bao ba re dikago di tla ba nna molang borukhuthing jo bo diragalang mo motseng wa bone segolobogolo bogodu jwa leruo. Mammosi Siska. Ba itumetse hela thata ko lerala Maunatlala ba itumeletse #RePusha28. Re itumetse thata tota ga ra bolo go batla dithuso tse di tshwana le tse go tswa ko morago re ntse re sokola gore ne re lo tsena bo bona gore bana ba modimo ba sokola ba golegilwe ke leina gore sepodisi ke tshwantse gore nne bone ba ba re sireletsang ka ntata gore ne ba thaela le ha ba diralang teng ga se gone selelo se ntse re selela le batsadi ba rona ka borukhuthi bo bonong bo thasetse mo motseng wa rona wa Lerala. Re batla gore re ka se tamo motseng wa rona wa Lerala
re ta robala boroko. Ba ya bo ile bangwe ba baneng ba tsene moletlo wa go simolodisa semmuso dikago tsa sepodisi tse di solofetsweng go simolola mo nakong e sa fediseng pelo. Go le pele sepodisi sa motse o se ne se kopile boroko mo diofising tsa kgotla go thusa banni ba lerala. Seo e tla nna selo sa maabane jaaka lehelo le la dihekere di le 4 e tla nna lone le go tla agiwang diofisi di le bofera bongwe matlo a le 7 a bodiredi. Diofisi tse di tla ka makalana a farologaneng go lwantsha borukutli. Go tla police station go taka ka di-units tse dintsi tsa maphata a farologaneng a sepodisi le ba ba sa apareng uniform yalo ba re ba bitsang bo detective ma-CID le mapodisi hala ka dikitso tsa bone jalo ba ba rutetsweng bone bo gender go thothomisa melato ya gender based violence le gone go thothomisa melato ya stock theft. Motse wa lerala ke mengwe ya metse e gateletsweng ke bogodu jwa leruo. Mo nakong eno dipalo di supa fa go simolola ngwaga ono go tsena kgwedi eno ba setse ba kwadisitse dikgang di le 10 le bofera bobedi fa go tshwantshangwa le ngwaga o fetileng ka di le 11. Mamusi Siska, BTV News, Lerala. Motse wa Tshobokwane le one o goga ka boitumelo jo jaaka wa akareditswe mo go agelweng diofisi tse di tsa mapodisi le sego mo kwaisi na le ko. Morafe wa Tshobokwane jaaka o ne o supa boitumelo ka mmino le dikoma go amogela ofisi ya mapodisi ya tla agiwang mo motseng wa bone selo se se tla thusang gape le mo go lwantsheng borukutli. Mpho ya police station ke mpho ya letona tota re itumela thata ka gore motse o ne o setse o tumile ka dikgang tse di sa tlhokaleng mme gompieno re itumetse thata ka re hilwe police station re tsaya gore dio tse dintsi di tla hokotsega thata. Motse wa Tshobokwane o na le dikgwetlho tse dintsi tsa bogodu jwa leruo o remeletse gone mo Tshobokwane. Ha go agiwa diofisi yana mo motseo re tumela se sentse yalo gobane ba tla leka go thusa botsadi jo bomono mo Tshobokwane leruo la bone le nna sente le sa utswiwa. Kgaolo ya gantsi ya go tse diofisi tseo di le 2 mme ofisi engwe e tla agiwa ko motseng wa West Hanahai le sego mokwaisi BTV News Tshobokwane. O lebeletse dikgang tsa tswa television media tswelela kitso ka tiriso ya madi botlhokwa mo baithuting ka nonotsa le go fa baithutsana pele boikarabelo jwa go dirisa madi sentle se se tlhalositswe ke mokwaledi wa lephata la thuto le tlhabololo le kitso kwa moletlong wa go abela baithuti ba dirileng sentle mo kgaisanong ya Botswana Stock Exchange Stanbic Bank Senior Secondary Schools Finance and Investment 2024 mono Gaborone o na le thata motlhanka le Alton Kgothalala. Kitso ka tsa madi ke konokono mo setšhabeng ka ithusa bontsi go ka kgona go itepatepanya le manokonoko le dikgwetho tsa itsholelo ya lehatshe botoka. Ke ka moo go dumelwang ga kgaisano ya baithuti ba dikolo tse digolwane ya Botswana Stock Exchange Stanbic Bank Senior Secondary Schools Finance and Investment 2024 e nonotsa bana ba ka dikitso tsa go tlhaloganya le go dirisa madi botoka ba santse ba le bannye. This competition, which has been a significant milestone maitlamo a kgaisano e a go tlhabolola kitso ka tsa madi le go rotloetsa moono wa peeletso mo bananeng a gatelela se re le BSE re eletsa go goroga kwa go sone. We at the BSE strive to achieve. Re batla go ba lo re losa le metsi. Through this award ceremony, we aim to recognize the financial acumen. Re fa go lemoga dikitso ka tsa madi mo baneng ba ebile re lemoga sesupo sa gore re tshwere baeteledipele ba ka moso ba motia. Pursuit of excellence showcased by the students, the future of tomorrow. Tshwaragano ya Botswana Stock Exchange le banka ya Stanbic go tlhaloswa e le sekao mo makalaneng a ikemetseng ka nosi go tswa ka mananeo a itebagantseng le go thabolola setšhaba ka go farologana. I want to applaud you for this initiative. Re lemoga le go leboga maitlamo a BSE le banka ya Stanbic mo go nonotsheng baithuti ba ka dikitso mo go tsa madi le go tsaya ditshwetso tse di maleba go ya pele ka bokamoso jwa bone.
Thank you very much for that. Bangwe ba baithuti ba ba neng ba tsenetse kgaisano e ba supile ha ba file dikitso tse ba yang go di dirisa mo matshelong a bone go ya go ileng go ka emelana le dikgwetho ha go ya mo tirisong ya madi. This is something that will really help me in future in terms of making money, how I manage my finances. It taught me a lot of skills that I've learned. We made our teachers very happy, our school very happy, even though it's the very first time. Kgaisano e ne e tsene ke dikwele tse di kgolwane di le 13 mme go sologetse gore e tla tswelela e sologela molemo baithuti ba bangwe ba dikolo tse dingwe go ralala lehatshe leno. Tona wa ditlhaeletsanyo dikitso le maranyane re thulagano segoggo a re go botlhokwa go itumelela phetogo e dirilweng ke maranyane ka e tlhabolotse mafatshe le go thusa batho go bereka ka bofefo le bonatla. Re se go buile seo ka moletlong wa pulo semmuso ya beke ya go ipelela maranyane kwa Tlokweng Mabane. Ke o lebile ra dipotsane. Beke e ya go lemoga botlhokwa jwa maranyane ke a bohelo mo meletong e neng e tshwere ke lephata la ditlhaeletsano dikitso le maranyane ya go ipelela diphetogo tse di tlisitsweng ke maranyane. Baithuti le bana le seabe go tswa mo mohameng o bana ba phuthaganye go tshwara dithuto puisano ka dithabololo tse dišwa tse di tlisitsweng ke maranyane le go taka ditharabololo tsa dikgwetho tse di lebaganeng mohama o. Microphone and the iPad I'm using are technological innovations, underscoring our daily dependence on technology. Technology is able to bridge. Di dirisiwa se ke di dirisang go bua le lona ke tsa maranyane. Gompieno re reka dithoto re le mo malapeng ka maranyane le sekolo tota malatsi a se tsenwa ka maranyane. Video calling and attending video lectures that have all been made possible by inventions of the internet as a technology. We see the growth of artificial intelligence, where machine classed as robotics are programmed. Malatsi a ditiro tse dingwe di dirwa ke diroboto. Baithuti ga ba tshwanela go salela morago ha le hatsi le thabologa ka dikitso tse di kwa godimo tsa maranyane. Students cannot afford to be left behind in such a development. Hela ra se go kgothagisa baithuti ka borai ja go dirisa maranyane ka tsela tse di sa siamang. Social media platforms like Instagram, Facebook and X, well, formerly Twitter, which were originally Ranyana tshwana X, Facebook le Instagram a maikelo a one e neng le go kopanya batho a dirisiwa ka tsela e sa siamang mo malatsing and on numerous occasions leading to depressions of juveniles. Baithuti ba ne ba bua se ba se ithutileng kwa dithutong tsa maranyane. Science ka Setswana re bitsa maranyane ke yone e le reng e re thusa in innovating new items that make our lives easier. It correlates with technology. I spend a lot of time on social media, but mostly it's for study things, and then some other times to start a business. When I grow up, I want to be a neurosurgeon. I feel like it's okay to continue the medical. Ha ke gola ke batla go nna ngaka ya boboko ka gore mo go tswana dingaka tsa mohuta o di palo potana. So it would be helpful and innovative to encourage other Batswana as well to engage in. Re se go gwa re bana le seabe ba mohama a maranyane ba taka ditsela tsa go dirisa maranyane ka tsela e sa kgotheleng tikologo. Ke o lebogela re dipotsane Botswana Television Tlokweng. Motho mafatsa se le wa pele wa America re Barack Obama le mohumagadi wa gagwe Michelle Obama ba supa ke monokeng ya bone mo ntlhopheng wa botautona Kamala Harris o be jo bone bo emenokeng go puthegong ya sepolotiki ya party ya Democratic kwa Chicago ka la bobedi kwa ebileng a tlholegang teng. Harris yo e le motsotautona wa America o ipakanyetsa go thatlogela go maemong a go lwela botautona jwa lefatshe leo mo ditlhophong kwa America ka kgwedi ya Ngwanatsele fa fenya e tla bo ena mosadi wa ntlha gape e le motho montsho gape e le wa letso la kwa Asia
go nna tautona wa lefatshe leo ntlo ya party ya Democratic e ne e penologa ka batho ba ba emeng Kamala Harris nokeng. Tautona pele o buile fa puso ya ga Harris e tla tiisa diphetogo tse dingwe gape mo lefatsheng leo. Kamala Harris o nnile le papatso ya lebaka le khutshwane ka ke gone a nnang tlhopheng morago gore tautona wa lefatshe la America Joe Biden a ikgogele morago. Harris o solofetse go amogela thomo ya botautona ka Labone. o tsware di gare le ka go lebelela tsa metshameko. tla ke go leboge wena kaelo sa bone motswanetsong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela mampudi wa lebelo la 200 meters la di-Olympic le tsile Tebogo le Colin Kibinatsipi ba tla phadisana mo kgaisanong le Lausanne Diamond League ka moso kwa Switzerland le tsile Tebogo tla bo a lekana mashetla le batabogi ba kwa America Fred Kelly Arion Knight le Joseph Van Bole lebelo le tla taboga ka nako e metsotso e le masome ka metsotso e le lesome le bo fera bobedi pele ga nako ya lesome ka labone bosigo. Colin Kibinatsipi ene o tla phadisana mo lebelong la 400 meters a bapolana le motabogi wa kwa Zambia Muzala Samukonya yo a gapileng setsele sa bronze mo lebelong leo la kgaisano ya di-Olympic ka nako ya metsotso e le mmene morago ga nako e bo fera bobedi ka moso bosigo. Mokamedi wa Botswana National Olympic Committee Metla Gae ga se itsiwe a re bana le bogole bana le bokgoni jwa go atlega mo metshamekong ka le bone bana le talente ga se itsiwe buile se kopulong semmuso ya dikgaisano tsa dikolo tsa bana le bogole ko Motšhodi ka giso molele kwa le go rata moeng parologantse pego e. Dikgaisano tse di tshwere ka fa tlase ga sethogo se reng thuto e tswa metshameko go go setšhabeng se se tekanetseng go sa kgathalesege gore a o sela ka bogole. Metshameko e kailwe e na le bokgoni ja gore bolla batshameki le batabogi ba tlhotlhwa ba lefatshe leno. Our athletes have contributed greatly for this. Batshameki ba rona ba diretse lefatshe leno go le go tona thata re ba re leng sone ka bone. Ke ka mo lengwe la matshego a Special Olympic le le nonotshang bana le bogole le re ra kgona re tla kgona. Mo boemong jwa Botswana National Olympic Committee re lemoga seabe sa Special Olympic ka e re bolotse talente mo batshameking ba ba tshelang ka bogole mme re lemoga tiro e ntle e ba e dirang. Nurturing talent, we do recognize the job that they continue to do. Dikgaisano tse gape di kailwe e le nngwe ya maitamo a puso ya go akaretsa bana le bogole mo motshamekong. Policy e sa tswa go itiswa ha moragonyana mme ebile re itse gore gape ha moragonyana puso ya rona e na saena mo go the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities mo go teng re ibitsana re UNCRPD ke molao tsamaiso wa UN gore re tshwanetse re dire yang le bana le bogole mme selo se sa re itumedisa tota re tshwanetse re se lebogele gore e be le gore puso e dirile that response ya go bona gore ba inaakanye le dithabololo tse di teng mo lehatsheng. Re ipelela bana ba rona ba ileng gore re tsaya gore ke bana ba ileng gore ba na le bokgoni gate disability is not an ability jaaka le ba bone hela gore ba kgona gore ba dire se se dirwang ke ngwana mongwe le mongwe ba kgona go ya mafatsheng jaaka se buisa letsatsi se buile gore ba ne ba tswa Germany ga se Germany hela ba tswa bo Greece ba tswa bo USA ba tswa bo China ba sa bo hela ba tla ka di medal tse di harologaneng so bana ba kgona ba gaetso le rona ba tsa dira le rotloetsa gore ko malape le ne re ga ngwana a super talente ya gore ke kgona se re mo rotloetseng ba gaetso. Metshameko e sa re lanta morago ga thagoga ga se ga ja sa COVID-19 ka ngwaga wa 2020 mme go tlile batshameki go tswa go dikolong tsa kgaolo ya South Central di akaretsa thuto boswa Mokgosi batlwa kwa National le Dumang Primary Motswedi Rehab Center le Segale magareng ga tse dingwe. Batshameki ba tla gaisana metshameko ya mabelo kgwele ya dinao le volleyball. Dikgaisano tse di simolotse ka mosupologo mme di tabela ka la bothano. Kagiso molele kwa PTV Sport Motšhodi.
Naledi Ragwin o reteletswe ke go fetela kwa tikologong ya ba bofelo ba ba lesome le borataro a sena go latlhegelwa kgatlhanong le Lindsay Phillips wa Afrika Borwa ka disete sepedi go elengwe mo tikologong ya ba bofelo ba ba masome a mararo le bobedi mo kgaisanong e tsweletseng ya ITF World Tennis Tour J60 Gaborone. Motshameko o ne o tshamekiwa kwa lebaleng la National Tennis Center mono Gaborone. A rutlwe Victoria Dakin le tsegofatso malepa. Ragwin o tsene mo motshamekong ka mašetla fela ga bo go sa lekana a latlhegelwa ka 6-4 mo seteng ya ntlha. Mo seteng ya bobedi Phillips o ne a dira diphoso seo sa fa Ragwin sebaka sa go boa ko morago a lekalekanya dintlha ka tie break ya 7-2 go gapa sete eo ka 7-6. Mo seteng ya boraro ebile le ya bofelo ya motshameko ga bo go le thata ya lentswe batshameki ka bobedi ba lwela go oketsa dintlha. Ragwin a tloga digela tshameko ya gagwe kwa tlase mme Phillips a dirisa sebaka se go oketsa keta pele a fenya sete ya boraro ka 6-4 go fetsa motshameko o go gileng sebaka sa diura tse tharo ka phenyo ya 2-1. I think she's a really amazing player. Ke motshameki yo na le maitemogelo a go godimo. Le tshameko ya rona e ne le go godimo. Re ne re gaisana ka gotlhe mo re ka go kgonang. Ntlha nngwe le nngwe e ne le botlhokwa. Re tshwanela ke go ntsha ga tshwene. Ke akanya gore ke tshamekile sentle. Solofelo ke gore ke tswelele ka tshameko e. Today was a tough match. Considering it's the first round, there's always a bit more tension. Motshameko wa tsatsi jeno o ne o le thata. Tikologo ya ntlha e nna e le thata ebile e ba ka fa tlase ga kgatelelo. Mme ke tshamekile sentle. Le ntse ke ne ke saletse go morago mo seteng ya ntlha. Mme ke ne ka kgona go boela mo motshamekong ka tsaya seta bobedi. Ka go tlhoka lesego ke ne ka retelelwa ke go fenya motshameko. Mo motshamekong wa di-double ke a go tshameka le Chelsea. Mme tsholofelo ke gore ra go lwa ka gotlhe go tswela le kgaisano. Played with Chelsea and played full force, go for it and go as far as we can, believe in it. Mo madung a mangwe ntse le mo letlhakore la basetsana Chelsea Chakanyuka o kgone go fetela ko pele a sena go diga Takara Gills wa Afrika Borwa ka disete tse pedi go lefela. Re thabile Mashawa o fentse Niger Walter wa Afrika Borwa ka disete tse pedi go elengwe. Ka fa letlhakoreng la basimane Ntungamili Ragwin o fentse Kulani Shipalana wa Afrika Borwa ka disete tse pedi go lefela. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Duela fela ka tseleng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko mena le wena tla ba re kopana gape kgante jana thulaganyo ya tswelela le kaelo sa bone.